नुद दक्षिण हनेको परम्परा टेनो मन्त्री श्रेष्ठ शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ नुरया उत्सव व्यात दक्षिया छनुजक मयासे दक्षिणक मध्यक हने मागुली ब्याडीको दु नेपाल सम्बन्ध नुद छिन छसव पिछडया लसडा नेपाल सम्बन्ध छिन छसव पिछड नुद राष्ट्रिय समारोह समिति गोसाले सोमबार यहाँ पिटकुटे मण्डपे दुको राष्ट्रिय सभागृह हे जुको पिन्टुना सभायात सम्बोधन याएको छोले वेकल थते थयाडीको ख मन्त्री श्रेष्ठ नेपाल सम्म जनजने फैले यातन चिर स्थायी टेट दीर्घकालीन योजना डिके मागो पक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं न डुगोटासे नेपाल सम्बन्ध विषयले नेवा समुदाय पाखे छगु दीर्घकालीन प्रस्ताव पुए मागो न ठयादिको दो लुम्बिनी खुल्ला मायादेवी अझ बन्द कोरोना संक्रमण अपया वने वहे बन्द या नाटकको लुम्बिनी उद्यान थनी निसे खुल्ला यागोदो लुम्बिनी उद्यान खुल्ला यासा मायादेवी टेकटासा बन्द हे या नाटक उद्यानी लुम्बिनी विकास कोष सदस्य सचिव सुन्नु राज साख्य कनादी कथा पर्यटन लिसे स्वापुदुगु ठायत खुल्ला याना यंकीको सरकारी निर्णय कथा लुम्बिनी मायादेवी डेक छौ बाइक मेको फुकहे क्षेत्र खुल्ला यागो ख आ लुम्बिनी भ्रमणे वनी पिन्सा अनन दुनी चोनेको ठिठी डे बिहार उद्यान आदि चाहिले खनी सरकार धार्मिक स्थल खुल्ला याएको निर्णय मयानीको कारण मायादेवी डेक खुल्ला मजुको खकसे सदस्य सचिव साख्य ठयाडीको दो सरकार धार्मिक स्थल खुल्ला याएको निर्णय याव मायादेवी डेक न खुल्ला जुई विश्व सम्पदा ढल खेले दुठागु लुम्बिनी नेपाल आन्तरिक पर्यटकले से फाल्टो विश्व या ठिठी बौद्ध देय मनुते लागि धार्मिक पर्यटनीय प्रमुख केन्द्र जुया वया चंगदो सामाजिक दूरी चुना संघर्ष दिवस हनिगु नेपाल सम्बन्धी प्रवर्तक राष्ट्रिय विभूति संघर्ष साखवाया लुमन्ती ठोइ वैकु कसला ठो दशमी मंसिर 9 गते नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय नुर समारोह समिति छिन छसव पिछडया गोसाले डे दशठे ठुकुसिन संघर्ष दिवस यी 15 वडा चाग लघु तीर्थे विशेष जाजो यासे हनिगु जुगुदो कोरोना संक्रमण हुने उगु ज्याजो सामाजिक दूरी चुना यागु ख समारोह समिति थागुदो नेपाल सम्बत पलिस्था जुगु ऐतिहासिक थासे लकोटेथे उगुनी सुठे सुचपिचु यागु ज्याजो तयाटो गुसा अठे संगठन किपाटे माल्यार्पण ज्याजो न तयाटो गुदो लुटोला न्यास कोहावला लुटोला न्यास कोहा वो गुदुसा ठौ बिहिबा छनु हे न्यास कोहावगु ख थया थाका तया तगुदो नेपाल सुनचारी व्यवसाय महासंघ थौ बिहिबा लागि छापावाला लुया भाटोला गुई पेडो पेस टोके यागुसा मेक पुतबा तोलाया गुई न्यादो वो सची कागु ख अथे तेजाबिलो टोला न्यासको हावया गुई सोडो गुस कायम जुगुसा मेक पुतबा तेजाबिलो टोलाया गुई पेडो वो खुस कायम जुगु ख अथे वो टोला जिन्यास टका कोहा जिन्याटका टका कोहावया जिन्निसव जिन्याटका कायम जुगुदो मेक टोलाया जिन्निसव स्वीरका कायम जुगु ख वीरेन्द्र रत्न बजाचार्य जहान मन्त रत्नकेतु महाविहार ज्वा बहाया थापा वीरेन्द्र रत्न बजाचार्य जहान रत्न शोभा बजाचार्य थौसुथे मडुगुदु ताइ हनिसे बिरामिजुया छि वास याका चुना चोम वेक चे र दुम खसा मधुम बजाचार्य थौनिने 12 बजे कर्णदीपे अन्तिम संस्कार यागु ख वेकया पेम क्याव छम भ्यादी म्यानमारे सुकिया पार्टिया त बहुमत म्यानमारे हक्न छको नेत्री आङ सान सुचिया हे पार्टी नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी सरकार डेकीको जुगुदु म्यानमारे सरकार डेके केगुया नीति स्वसव न्यू सीट आवश्यक जुइसा आ जुगु चुनावे सुकिया पार्टी मिगतक स्वसव पी खुगुसी ट्याकिठुङको दो मडकरणया सुरी हे वगु लिचोया तसोया पार्टी सर्वोच्च नेता सुकी छनो न्यवहे पार्टी बहुमत हैको घोषणा यानादिको ख म्यानमारे वंगु आइतबा मतदान जुगु खसा ठुके आधिकारिक अन्तिम लिचोट आतक बिउको मदुनी थन
नियगुली मलक थासे मर्गणना अझ जुयाचंगो ख थागोदो थयाको मोमो बुख थनिएको जागोदो प्राविधिक भाषा सराना महर्जन्य त यको सुब्या विषय जी सञ्जिला महर्जन्य त नवनीको उजा बियादी स सुब्या जे माभा